S collection YouTube channel thir tu te in zawa in chi bai vek ole tun tuma chuan tun lai kho vela anti missile system changkang berte zinga mi Russia kut chuak S-400 anti missile system chungchang klema zong karon tar lang dona thir tu ten engemaw kong zong talin hnok puina ta na in man ka bai sei ani S-400 missile system hi S-300 missile system thuam that update version ania he missile ka thlakna hmanrua hian missile changkang tak ba ka 5th generation fighter aircraft te KM Zalibial chunga mi chu ka phlana ngal thei tura duan ania he system hi Russia hne na tangin India hian lei atuma advance payment po in pefel to in billion nga point somli pathum man hu yan rem na India hian Russia asiam pui ani sang hi somni panga chuan heng S-400 te hian India thleng vek to tura ngai ani S-400 hi soito angin missile ka thana man ro changkang berti ilakan soi sual om love Pakistan le China nuclear power ballistic missile ten kan ram chung hamara desh ron ka tumpo ni se heng S-400 anti-missile system hian an tum ram a thlen hma in alo thur thanal nal thei don ani he system hian missile ron thlok chu mail somsari pahnih a hla ami thleng chu alo kap dar chuai thei dona United States fighter aircraft chuan vor te zinga mi advanced fighter jet F-35 ngei po S-400 hma chuan zo te hma a sazu ang mai ani don ani he S-400 missile le thlawna ka thlakna ni bok hian a rualin missile somthum paruk vel alo dang chat thei don nge ani Indian Air Force te hian tunah hian anti missile KM somli vela target kap hla thei chauh an nei meka nakum hian KM somriat a hla target kap phak Israel hne na tanga lei an tum mek bok India hian hun hla deuh hleka target kap phak anti missile system hi amamo tak zeta a then om Pakistan le a kom chhakpa China nen tu khat tho suala indo thut thei din huna an ding reng mai bok nen S-400 leitura hma ala hi ati om reng ani S-400 anti-missile system hian chanchinanga hle maya US hian Russia hne na tanga leilo turin India hi adu hlea leilo turin a vo deuh khur reng ani kha US hian S-400 aya ama kut koi terminal high altitude area defense THAAD leiturin adu zok ani ti news vela pok an no hriat thin kha THAAD hi missile chauh kap hla thei ania a radar system ero S-400 a in a thazok ni in soirik ania ma se actual grana man ala ni lawani chuti lain S-400 anti-missile system hi chuan fighter aircraft cruise missile le ballistic missile te a kap hla thei thunga India hian THAAD ai chuan S-400 hi a it zok ni in alang kumsang ni pathum khan Russian military official te chuan S-400 a thil fel lo engemaw a om ti an soya siam that ngai ta siam that ania en non le ni in February le April sang ni pali khan en chin le ania he an en chin na hian ballistic missile ka thlak nan an hmang nge ani sang ni pasari khan he system hi official taka man tura chhop chhuwa alum ni ta ani S-400 system pakhat hi division pariata then thran ania missile ka chuana launchers somsari pahnih kengtel zel bokin missile zathum somret pali thleng apai pon thaya S-400 atanga missile hi gas mangin akana tor launcher atanga ka chhuat thin ani S-400 hian thlawna le missile local ka thlak nan 9M96E missile le 9M96E2 missile te a hmanga
soito angin KM zali ahla a hmel mathlo na le missile ron kal lo nuai thatura bei sei ani thalfanga tan a hman 9M96E le 9M96E2 hi Advanced Surface to Air Missile SAM ania hei hi missile changkang tak mai ni in ri aya aliat som panga achakin akal thei ani ri aya aliat som panga hanti hi second khata meter sangni zare ta tanga sanga inkar tina nia a hmel ma missile ron thlok alo chu chemia mia thei do nani Mac hi thlawna kalchak zawng soina nan hmang fowa thlawna hi Mac pakhata thlawk kangin chu second khata meter zathum somthum pariata chak tina emo darkar khata km sangkhat za somko panga achak tina emo ani ome missile thlawna aya aliat som panga achaka ron thlawk chu he S400 missile ka thlakna hian alo kap thla thei dawn tina ni chu S400 anti-missile system thatna chu mania in sa seng thei le duhna laia tanga ka chhuat thei ani na hi ani a phur kwal tu motor hi Russian truck fit ruk laia sei ni in missile launcher phur tu a trailer hi MAS 9600 ani a hei hi fit ruk laia sei ani bok S400 manga missile le thlawna kap phatur hian thurun na call control system thatak mai anaya tin S400 big hian radar system 92N2E gravestone anei boka hei hi motor MZKT 7930 fit som paru zeta sei chuan a phur kuala tin battery acquisition radar 96L6 cheese board anti chu anei boka hei hi MZKT 7930 na phur kual bokani S400 missile ka chhuadan hi kong li a thin ania KM zali thleng kap phak te KM zani KM za le KM somli a hla a hmel mathlo na le missile kap thaturin launcher hrang a pei pawna hmel ma missile mo thlawna ronkal hlatdana zirin a thalfang missile alo kap chhuak mai thin ani S400 unit khat hi dollar makta duai zathum man vel nia chhut ania S400 hi almas anti ho design ni in Fakel Machine Building Design Bureau Russia mi da siam ani ole khati zong kha tu na ta na video kanen ho thei te chu ani le ta zabain mam tha ve ko le